ko noon tigi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawo habrirde Pindi TV en gaare dawol battidingal ko ɗo jogoɗen waynodirde bandiraɓe caggal nde tisubaro juura sannaɓe duuni yimɓe en gaare dawol battidingal no mbinen hatta joni ko rendogo foof walla julɓe foof il faut jaa ha janal to juuri o julɓe wonɓe toon ɓe juuli o leliɓe toon ɓe ñagoɗo men duwaw Allah hokken tawede o saaha mo wuuri ziar o ɓenni mawninama e dow jaam hanki o wonno ko uddiral juma hande onon ziar ceerno Salif Sow no woyrino wadde kala hitande 29e édition mawninama ɗo yo Allah hokken tawede 30e édition e édition ngaji kewɗi ya barke nabi sallallahu alaihi wasallam ko noon tan julɓe nen jogor waynodirde ko guure kawri ɗo ko ɗe leyɗele kawri ɗo ma yiɗo dayre Mauritanie dayre ummiɓe Mali dayre ummiɓe nder bundi ferlo ngo dayre ummiɓe nder bundi kadi e Fouta Tooro ngo walla ɗo tan batten baynotiren bandiraɓe yo Allah hokken tawede saamo wuuri ko Moussa Nia e micro Pindi TV min calmini bandiraɓe foof زل ولهب ومنهل إنه زل ولهب ومنهل لخالق خير الخلق حمد له العلا على بازي فينا ومنا ومدهلا على العرش ما علاه لا ساكن الحلا ذاقوا عباد الله بالمجد والعلا حبيب به يودي الاله ويطلع حبيب به يودي الاله ويطلع حبيب بأسرار القلوب المنبه بمعلى على انه زل ولهب yimɓe kawra hen sabu Allah noon haala hen kono fewna kono jokka en ɗam kono fewna l'islam o kono fewna ko men ko fof ɗum addi wiya aljamaatu rahmatun dental ko yurmede sabu dental hawrat koye nder juma goto fof so jooɗima galle muɗum ma won ko dañi e dewal Allah kono so yimɓe ndendi e nder juma so tawi ko baraji ɗi ko goto wonno ko dewɗa Allah nder galle ma sa rewi ɗum e nder juma sowete wona nogas e jeeɗiɗi eyyi ɗum waɗi noon hawrude e nder juma juula hen waktuji ɗi ɗum ne heewi baraji Allah waɗiri ɗum ko yurmede makko yurmede makko kadi woni koye nder dental Allah ne yiɗi yimɓe ndenda gona neɗɗo goto on jarama alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin caggal ittode ko juula rasul sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo koye yamirore wona yimɓe fof ne gandi Cheikh Oumar Fouti gurdam mum tan ko ñippude jummaji e jamaji ko filde jihadi fi sabilillahi nde ko noon ɓesgu Cheikh Oumar tresnirama uddugol juma Allah waɗi koko hani Allah waɗi ko lawol gonɗen noon koye yamirore hande amaral mumani ne galle ko Hamadou Bassirou mun gaɗa Cheikh Oumar Fouti kam hoofi ɓesgu ngu fof hande kadi ko ɓesgu makko kadi o nuna an ari ɗo Cheikh Oumar ari ɗo ko gardugol ko Mouhamadoul Makki muntaga Cheikh Oumar kanko woni khalifa ɗo hande mi haalino ɗo noon hanki gila bakki ara ceero makki arani adi arduɗo ko ceero men Nourou Cheikh muntaga Cheikh Oumar ceero Nourou wi khalifa o nana ara wi ɓaadi makki ne ara kañum jogui fof ɗum ko galle aada galle Cheikh Oumar kadi wi garowo ko mawnirade kono sehil makko noon Abou wi hanki wi garowo ko mawnam ko sehilam musidɗam nde kono jooɗi ɗo ko miiraɗo mawniraɗo fuɗɗinoma haalede nani wonno miijo mon son iwi ɗo makki ɗo jeehan to ceero Nourou ɗo wonno miijo moɗon kono gonɗon ceero Nourou makko fof ceero ko hay ko haala jomum jamiri yo haal wonno so wondi e mawniraɗo ko on haala wiyama Nourou haala ceero Nourou haalanam kawɗo ko haala goto way Cheikh Oumar woni ɗo Mouhamadoul Makki haali joni miñiraɗo kadi sinka haala mawɗum allahumma salli taala sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe men arɓe ɗo ɓe woni zuriye Cheikh Oumar Foutiyou Tall ceerno Mouhamadoul Makki Muntaga e ceerno Nourou Cheikh Oumar Muntaga
koɓe hohoɓe men koɓe ardiɓe en sabi kala e maɓɓe mo jiiɗen ko Cheikh Oumar so ɓe ngari uddidde juma ɓe garani ko ɓe jeeyi ɓe garani koko ɓe tawi kila dawi ha joni koye ngol ɗon rawol rewa te hay goto selani enenne ken almuɓe Cheikh Oumar en jooɗiɓe ɗo ɓe ɗum noon mbawaten tan ko wiide ɓe bisimilla moon e département moɗon mo jeyɗon département mo ganduɗa ko département Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɓaadi ko hen jibina département mo ganduɗa oɗon jiiɗi ɗum oɗon korsini ɗum te kadi bisimilla moon ɗo e Bokke sabi ko wuro almudo moɗon ɓinguel moɗon ministre des finances et du budget Abdoulaye Daoud Diallo o wi on ɗo bisimilla moon miñiraɓe makko mawniraɓe mabɓe kaw makko en fof nanɗo henne ene bismo on gari aussi e galle teddugal ɗum noon minen komin almuɓe min junnata konngol ko yettude on tan somin jii goto mon tan ko welemma min ɓeydoto softude sabi minen ala komin goni sona Cheikh Oumar Fuutanke ko Cheikh Oumar ɗum noon bisimilla moon on jarama min ñaagui on duwaw min ñaguini yo duwano en won arɓe ɓe pop yen duwano leydi meɗen yo Allah addu hen jaam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا أبو الفيودات أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن جدنا وجدنا الحاج عمر الفوتي المجاهد الأكبر رضي الله عنه وأرضاه وأنا به آمين بندرابي يميروري مور جندن خليفة جندن Alpha Makki Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Oumar mo ganduɗa ɗo dari fof ko Cheikh Oumar dari ɗon te o dari tan ko e yajnude diini e yajnude enɗam e fewnude e fewodirde e hadde hoore makko ko jeeyi fof hokkude bandi ko en e yiɗɓe makko ɗum woni ko min gandiri Alpha Makki no hani so yimɓe jooɗima kadine jaltina moƴƴere neɗɗo gonɗo e mum o wonɓe ɗon ɓe gandano kadi ne ganda jiiɗo mo foof anda oɗo de ko ni sifori ko ni woni sifa mum tawde kaleten koye koko yimɓe foof jiyata no jeeya e moƴƴude noon yaltinde moƴƴi ɓurɓe ɗum moƴƴude ɓe so min joddima e makko ɗo min joddima ɗo e Mahmoudou Dia mo gandanɗa ko goto e yiɗɓe Cheikh Oumar Seydi Dia neɗɗo noon so wiyama guiɗo Cheikh Oumar tan alɗi yaaji mawni dañi tawde Cheikh Oumar o wino kanko kala ko hokkimo ko dañi ko yiddemo rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o yiɗi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ha yidde nde seeki nguru makko saayi e tew makko naati e ɗali makko heli ƴiye makko wonti mbuwa makko ha kulliya makko wonti rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ciforoɗo ni ɗon anene sa yiɗiri ɗum noon tan a wonti ɗum no yiɗiri nelaɗo ha o wonti nelaɗo ni jiɗɗo mo foof ha wayi noon kañum ne wonta Cheikh Oumar sa wonti Cheikh Oumar a wonti nelaɗo Allah ko ni tan noon heɓorto e ɗum noon so tawi kadi ne Abdoullahi Daouda kanko nene o waɗi ndeɗo moƴƴere e wuuro makko te wonko adino wadde ko wona ɗum o rewni lawol ha yettima wuro mabɓe taw dewɗo e lawol he fof saɗa yaha gure takkiɗe wuro makko ɗe a tampata o fooɗeniɓe jeygol ha yetti wuro mabɓe ha ɓe gummo e niɓɓere taw wona galle makko o hanni koye wuro ngo fof e gure takkiɗe ɗum o addi ndiyam kadi ne waɗani galle makko o waɗini ko wuro ngo fof e gure takkiɗe ɗum hande o gayni ɗum o mahi juma o wi juule hen taw hoɗani ɗo e wuuro he bo mataw arata ɗo hitande he ko laaɓi seeɗa limtinde
yo yimɓe juul te nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wino man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil janna. Kala mahanɗo Allah jama ɗo juulete ma Allah waɗane château to aljannaji. te sa waɗi juma malla jama a mahi yimɓe no juula hen, kala juulɗo hen a dañi baraji juulu makko ngu haysa juulani an, haysa juulani hen. Kala juulɗo hen no yimɓe poti fof, goto fof so juuli ko aɗa jogui baraji julde nde, an haysa juulani ɗon. Ha jama ka noon ma dama jama ka no juule ene jeeya e gueɗe moƴƴe ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam limti. Hayso neɗɗo natti wurde so gueɗe ɗe no keddi aɗa naftore baraji ɗi no taw ma to gonɗa toon no wayno aɗa wuuri aɗa waɗa ko mbaɗanoɗa ko nde gurɗa nde ni jaɓmade jamano jeeya hen. E so tawi noon alhamdulillah rabbil alamina ndeke diina yaaji, so aynaɓe fulɓe battimmade jamaji yettere Allah waɗi fulɓe aynaɓe ganduɗa hayso waktu yoni no mbiyata kono cogga nayyi malla haade ñalbi kontude yonno jeehi ha diina yettima hankkadino ko ɓen mata jamaji falillahi alhamdu ndeke Cheikh Oumar ko dañno ko yinno ko dañi ɗum. Cheikh Oumar yahanno koye leyɗele ɗe jamaji ngala, kala ɗo o darni o tawata ɗon ko sanamuji, o heela sanamuji ɗi o darnata ɗon ko juma, o darna ɗon jama, o waɗa ɗon julnowo e jangguinowo o yawta. Ko ni Cheikh Oumar golliran. ɗo min goni ɗo foof min e ceerno makki ɓoyani ko min gummi e ɗanle, te ko ɗanle juɗɗe musɗe, kono min goni kadi ne e ziyara mo gandanɗa hoore ma ko ziyara ceerno Seydou Nourou e ziyara ceerno Mountaga Taha. ɗum foof komin jogorno wadde ko min jowi ɗum, min jogorno ko wadde hono dani appel télévision no hande ni malla no janggo, kono dirtinara sababu noddude mo nde sababu andude darde makko e leñol ngol e darde makko e galle Cheikh Oumar e darde makko kadi ne e Pulagu kanko Abdoulaye. wono min yewtida mbeɗa andi no kiram ɗam o jogui e Pulagu e kadi ne e yidde mo Cheikh Oumar gilli gonga e gonga. ne mbimomi hecci hanki komin mbaɗoɓe tourné Fouta min kaalino ñalawma Cheikh Oumar no foti waɗede e bokkeji ɗi tati taw ko ñalawma kanji ndendata ñalawma o wi ala ɗum watte ko bokke jalluɓe. so min dañi noon baɗo no makko ni no bismo amin gandi ma o foftin miskineɓe Allah wonɓe gaɓe ɗoɓe ponno hedde hen e tampere fof ma o hedanɓe e tampere nde ɓe ndenda baraji ɗi. donc baɗo noon falillah alhamdu ko duwanteɗo e kadi Allah hebbin hono makko en e Fouta. e so tawi hono makko en keewi e Fouta tan falillah alhamdu Fouta ɓeydoto gonɗo foof hunde darna wuuro mumen nden no andanno e politique ko fof kala ko rewa hen yo Allah wattu hen oɗo juma arɓe notade hen ɓe kadi e barke ko wone notade uddidde suudu Allah, par ce que Allah askitini juma e hoore muɗum. o wi annal masajida lillahi. o wi so tawi ko jamaji ɗi kam ɗum ko Allah tan jeeyi, ɗum tan wiyete suudu Allah. Allah wi ala ɗo heƴata, kono o jaaɓi wiide kam jama ko suudu makko, wiye suudu makko. o wi ala foof ɗo heƴata, wona e asaman, wona e leydi, wona e jamanu, o heƴata hay nokku. o wi heƴata koye nokku goto o sifi. o wi koye ɓernde julɗo lamde ko ɗon tan o heƴata. so tawi noon o wi ko jeeyi, o wi ko jama kam ko kanko jeeyi. isa mahani Allah noon annen e wi ɗum ɗo ko Allah jeeyi, imma yi ko Allah waɗantunoma, ma wi ko Allah waɗanma. eɗen ñagonomo Allah kanko Abdallah moƴƴere nde yo Allah ɓeydanmo, hoolare kadi hakkude makko e joom leydi ndi yo Allah ɓeydu, yo Allah nawmo ɗo yiɗi yottade ɗo e leydi he. ɓe Allah jogori resdude leydi ndi kadi ne so tawi kadi ne oɗo gaynoyi nde yiɗi gaynoyde fof yo Allah wattumo e ɓen, sabu barka Cheikh Oumar, e sabu jama mo udditi o, e sabu yidde mo leñol makko, e sabu yidde mo diine makko, e sabu yidde mo Pulagu e fasnade Pulagu. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. e mawɗo ɓe calmini on ɓe calmini on ɗo hadar Cheikh Oumar al Foutiyou ɗo fuɗɗiɗo eɗo jogori wortade ɗo fof ɓe calmini on ɗon, ɓe juurima on ɗon, ɓe ñaguima Allah enen fof yo Allah waddu en tawa ko aduna e lahara, tawa wona golle aduna, tawa ko golle alliyankoje, tawa ko golle yidde Allah e yidde nelaɗo Allah e yidde Cheikh Tidiane e yidde
julɓe enen fof e yiɗɓe Allah e yiɗɓe nelaɗo Allah e hulɓe Allah e rewoɓe Allah enen fof yo Allah waɗen e konngol l'islam ngol enen fof yo Allah heƴnu en e maggol ononne kadi ko on mawniraɓe ɓe jiiɗano fawtude konnguli mabɓe e dow moon kono tawde on jamiri ɓe eto wode koɓe kaali hen eɓe ceedani on moƴƴere kala ɗo ceerno Muntaga yahatano walla kala ɗo ceerno Bachirou yahatano so on nelama ina wayno timmi ina wayno ko kamɓe tigi woni ɗo kamɓe tigi ngari ɗo kamɓene ɓe ñaaguima on duwaw ɓe ñaaganima bokke jalluɓe e bokke salsalɓe e bokke mbayɓe ɗiɗo bokkeji fof ko bokkeji mabɓe caggal Allah e nelaɗo mum caggal Allah e nelaɗo mum kamɓene eɓe duwono guure ɗe fof yo Allah ɓeydanɓe kawral yo Allah ɓeydu kawral kala ɗo yaha eɗo arta faɓe sarifaɓe taniraɓe nelaɗoɓe soɓe kalano wodat ko manki tawde hankadi ɓe kaali enenne en cuusi o wi ko noon kadi mawɓe ɓe de jejjitaka saabu ko kañumen jibini sukaɓe ɓe e rewɓe ɓe e jaati e rewɓe ɓe ni kadi e jaati juma o wi kaɗo juma dey ne wayno caggal nde ceerno Bocar koɓe mbi ɓe mbaɗi hen ko o wi nde wayno caggal ceerno Bocar en ko mbi mbaɗi hen ko bokkenaɓe aussi woodi ko mbaɗi hen o wi bokkenaɓe ne guitti hunde woodi ko mbaɗi hen dendagal ko waɗa hen ko noon sene wiyano hande no fotata o wi dendagal noon ko waɗano hen ko so wiyama hande ne qiime ma won kam so famɗi million ngaji 25 o wi so tawi famɗi kam ma won million ngaji 25 ɗum noon ko dendagal ɓiɗɗo bokkenajo o wi ɗum noon ko dendagal ɓiɗɗo bokkenajo gonɗo e ladde foof foti hen ɗum noon onon sernaɓe o wi ɗum noon onen hilifaɓe diine ɓe hamin ñagonomen nde duwantoɗon sukaɓe bokkenaɓe eɓe ñaago nde duwantoɗon sukaɓe bokkenaɓe nde ñagontoɗon leñol bokkenaɓe nde ñagontoɗon duwaw o leñol bokkenaɓe pop serna minen de hamine lawol hamin cikki kogol moƴƴol o wi kamɓe sernaɓe de kamɓe wonkoɓe cikki eɓene lawol eɓe cikki kogol lawol moƴƴol lawol ngol ko famde ko yehete joni ko o wi lawol ngol ko famde noon ɗo aduna o yarata joni ɗo e rendinde dendagal leñol bokkenaɓe e dendagal leñol bokkenaɓe noon beele min darano gueɗe développement leydi ndi o wi mbete eɓe darano dendagal kone ɓamta leydi ndi kone ɓamta leñol ngol kadi kene ɓamta leñol ngol ɗum noon kala bokkenajo garɗo ɗo o wi kala noon ɓiɗɗo bokkenajo garɗo ɗo e yinnoɓe kadi tawtorede ɓe tawtaka ɗo ɓe eɓe cellal ɓalli mumen rokkani ɗumen eɓe cellal mumen hokkani ɗumen kamɓe fof eɗen ñaganoɓe Allah moƴƴere kamɓe fof eɓe ñagano Allah moƴƴere eɗen ñaganoɓe juutde balɗe eɓe ñagane cellal duumigal e julde balɗe e battane moƴƴe oɗo juma mo tawɗen guddital o wi oɗo juma hande mo kawruɗen ɗo e guddital mum eɗen gandi no ceerno Abou wiri ni eɗen gandi no ceerno Abou Salif Demba Sira wiri ni ɗum weeɓani tawede ɗum noon yo Allah rokku men yo Allah hokku en tawede guddital jumaji goɗɗi tawede kadi jumaji goɗɗi nde gudditte kewɗi Allah junna balɗe moƴƴina battande Allah kadi junna balɗe moƴƴina bat juurima en jafnima hasa assalamu aleykum wa aleykum salam wa wadde salatul fatiha o toɓɓere wootere tan gonɗen koye mayirɗe hitande eɗen naata e hitande tinnoɗe enen yimɓe wuro ngo kala hen jogodirnoɓe husuma hakkude mumen yo tinno yo jaafodir kala joguinoɓe husum e tikkere ina jiiɗi Allah yaafo ɗumen ina jiiɗi hesɗidde e hitande nde naata e moƴƴere arore nde hotoɓe naatir hen tikke hay goto faggota ko tikkere jaafodiren enen foof saabu oɗo ñalawma bisimilla ceerno yen mbad duwaw o wi yen mbad fatiha lawol salatul fatihi lawol ya salam laabi jeenayyi ya latif laabi jeenayyi yo Allah jaɓanen golle ɗe yo Allah jaɓanen ko bisimillah warambe ummate wajabullah wajabura ya rabbi Allah haqiqatul kauni aynu dhati dalatuha ifadatul nurullahi ya Allah اغفر لأمته بأمته ورسول الله وجبورا
أمته وارحم بأمته وانصر الله واجبرا يا ربي الله يا الله صلي صلاة الانتهاء سلم على المصطفى يا الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته وانصر الله واجبرا يا ربي الله تعدل الشلوات الهاشد الأكمن أهل المحبة عال الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واجبر يا ربي الله صل صلاة وتسليما على قمر من نور خلق الأكوان يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته وجبورا يا ربي الله لو لم يلو في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في ظلماء يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واجعل الله وجبرا يا ربي الله نور من النور قد أودعته كمن تفيض فيدا على الألاق يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واذكرها وجبرها يا ربي الله نور أحاط به أنوارها جيبة عن الحقيقة كل الخلق يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واجبرا يا ربي الله نور مبين أتى نورا مبينا لإرشاد العباد جميعا ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واجبرا يا ربي الله ما في البرية ما لم تسقي كرما من نور ربنا يا الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واجبر الله وجبرا يا ربي الله حقيقة الكون أين ذات دلأتها إفادة الله نور الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واذكر الله وجبرا يا ربي الله صل عليه صلاة الانتهاء كمن لا للكمال انتهاء يا الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واذكر الله
وجبورا يا ربي صل عليه صلاة سلما أبدا عدا كمالاته هبك يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واذكر الله وجبورا يا ربي الله صل عليه صلاة الرب كاملة أداء إحاطة علم الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر الله وجبورا يا ربي آمين يا الله رحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا مؤمن سلام يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر الله واجبرا يا ربي آمين يا متكبر يا جبار خالق يا مهيمن بارغ غفار يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر الله واجبرا يا ربي آمين عزيز قهار يا ولي مصور يا وهاب رزاق يا فتاه يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته اصبر الله واجبرا يا ربي محمد المختار fof kawren il fof kawren ɗo porcent tan o wi seerame ɓe kadi ha joni eɓe jokki duwade ha joni aɓe jokki duwade kala baɗɗo participation mum kala baɗɗo ballal muɗum e ziyara he baɗɗo hen jawdi mum baɗɗo hen jawdi mum baɗɗo hen warñede mum baɗɗo hen warñayde mum baɗɗo hen feere mum baɗɗo hen feere mum baɗɗo hen jot mum baɗɗo hen jot mum fof ɓe duwanima ɗum fof ɓe duwanima ɗum ɓe duwanima kadi presse o woni joguiɓe communication woni joguiɓe affaire communication o surtout Pindi TV e radio ji diwano o téléji ɗi fof duwanama Abou Diop eɓe wallodirta ɓe fof Daouda Dia en kamɓe fof ɓe duwanama onon fof on duwanama yo Allah rokku on yo Allahu rokku on ko rokkanno ɓamtuɓe moƴƴere walluɓe diine l'islam yo Allah ɓamtu golle ɗe yo Allah ɓamtu golle ɗe reena on rewna ɗum laawol kala baɗɗo hen hunde yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere
yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere ɗum noon ko ɗemgal seeremɓe ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno o yon mbaɗɗiya gaadiya golle ɗe jiiɗon baaliniɗe ko hona fedde wiyeteɗo fedde balak kamɓe kul bi wa bi abghi sulukayla طريقة الرشد والخيرات والإسم اصبب علينا بهور الخير والكرم حميم شيئتنا يا ملجأ الزئم وليس لي أمل ألقاك يا سوى المحبة والتعظيم والسلام عزم علي رداء ستر يصملني ووالدي وشياخي مع الحسن أرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بداءة غير مسجد لدى السلام وبيت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم يا رب صل على المولى سيدنا واقبل شفاعته فينا ندمي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمدنا المختار في القدم وآله المهتدين الخيرة الكرماء المعتمي سيرة المهرار والقدم ما أراد الرعد والورقاء تنهب من هديلها وجرى دمع من القلم على النبي وعليهم أجمعين سلام مربنا دائما أما بسبهم سيدي خشت شفاعته ذوي الكبائر كي ينجو من النعم ونلبس المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمدنا المختار في القدم آمين يا آمين 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 دفعك Allah nawna ɗum tata kono dawdana diine men so wona Allah yo Allah rokken hakkillaji keɗen dawra Allah yo Allah waɗen tiddaniyankoɓe yo Allah wurtu l'islam ko moƴƴi yo Allah laɓɓin ɓerɗe men yo Allah ganna men e bone haasideɓe yo gudure bonɗe ɗumto min kono ko dawɗen so wona Allah kala ko simina yo Allah waɗen tan Allah ɓuuri andude ko moƴƴine men yo waɗana kala ko bonnanto men yo Allah suranen yo Allah ittu dayib debbo danan yo Allah ittu نوّت الجلة ينام بدون فن يعني ولد كلام كل موجود يعني الله ودنا يرمي ولا البيت المسالي فيها يرمي هون بيدي أتي المسالي يرمي ما هو من جبل النيران إنه ما يريد يرمي روح النامي يريد كذي النام روح الفتي ما يريد كذي الفتوه assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayawo habrirde Pini TV ha joni gonɗen ɗo koye ɓokke jalluɓe caggal hanki nde ñalluɗen uddital juma hande noon eɗen e ziar ceerno Salif Sow no mbiruɗen bandiraɓe ni il est aux environs de 11h waktuji sappo e goho koko joni ɗo eɗen goni ɗo noon no udditata golle ɗe ko silki deftere nde almuɓe fof nen jooɗi mon foof no jiruɗon ni mon foof nen wonde ɗerewol mum deftere nde silke
halifa gallo ceerno Abou Salif ko kanko fada so ari tan golle ɗe ma puɗo inchallahu rabbi autorité ji fof ngari en jiiɗo maire mo Louguere Colli en jiiɗo kadi waɗɗo remplacé walla mbiyen waɗɗo représenté maire mo commune mo Boké Diallouɓe woni Abdoulaye Daoud Diallo waɗimo représenté ko miñi ko woni député de la diaspora walla député des Amériques woni Abou Daoud Diallo oɗon nanɗo waɗimo représenté nanɗo jooɗi ene jeeyi kadi chef de village mo Boké Diallouɓe nanɗo jooɗi kañumne délégation ngaji mawɗi guure saraji fof ngari eɗen ji bowal ngal ha nder galle halifa o eɗen jiya yimɓeɓe sarataji auto ji ala to keddi ha tani ne waɗi poussiére kewɗo nen waɗa dégagé hande mais yimɓeɓe fof nen ngari man fof nen daari ene ari tawtorede no wowirno kala hitande ala ko mbatten sona so golɗe puɗɗima kokken ɓe micro kamɓe ne ɓe kala ko Pindi TV Moussa Niang. Bismillahi rrahmani rrahim. Kala garɗo e sujuudu yo sujju. Jangde nde yo rewandir wona tartib yo rewandir no foti rewandirde ni wasa taƴadirde. Enen heddiɓe ɓe jangani ɓe kala hen mo wona liggotoɗo yo jooɗo nehtoɗen deƴƴen gonen e wadde salatul fatih lima ughliqa to worɓe to e to rewɓe to fof o wi ɗum dey woni sababuji dañde e ko gollate ko moƴƴere o wi ina jeeya hen hokkude hen needi ina wona sababuji daña moƴƴere gollal gollotoɗa ngal surtout noon kam e alqur'anul karimi o kadi ni ko kalɗen ɗo caggal alqur'anul karimi o fof ni ko alqur'ana o wi ɗum noon jooɗade ina moƴƴi enen ɓe keɓani tumutde ɗe gonen e salatul fatih lima ughliqa ha almuɓeɓe timmina to worɓe to e to rewɓe to fof kala men bawɗo jangude salatul fatih lima ughliq yo jangu hay sukaɓe ɓe hay mo wawa salatul fatih yo won e bismillahi rrahmani rrahimi bismillahi rrahmani rrahimi o wi ganden kadi qur'ana jangateɗo o fof woni ko e bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ceerno Mouhamadoul Amin udditta deftere nde o wi ina jeeya ko dokkuɗen mo gollal ngal yo udditan en saabu barkinorade inde makko nde inde togoro makko Mouhammadou Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama bandiraɓe yo mballu en gabbo yeeso seeɗa parasuji seereɓe ɗi paaɗi yoɓe gabbo yeeso seeɗa ɓe mballa en tan saabu Allah jaggane kam ɗo ɗiri عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما بربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها
wonɓe yeeso ɓe gabba ɗon yeeso rewɓe hen ɓe ndewa hen ha mbawen dañde wadde ko jiɗɗen wadde ko continue noon ko mbiyeɗon yo on mbat ko ayatal kursiyi o goto foof yo wat jaɓe sappo tan so tawi a waɗi jaɓe sappo tan on saaha mbiya allahu akbar ahmad yo jangan en sadakallahu o ceerenɓe ɓe mbi yo on tinno yo on keɗo gonɗen kadi ceerenɓe ɓe mbiye amin ana moƴƴina moƴƴina moƴƴi o wi kanko ceero abdourahmani paamen andude ko golle ɗe fof gone duwede o wi khatmuji alqur'ana baɗaɗi ɗi ayatal kursiyi o l'ikhlas o salatul fatiha o e latif o nde wonno kanji fof ɗi ummi koye nder alqur'an ɗum noon seeremɓe ɓe mbi yo en jondino tan e khatmu qur'ana o dowuji golle keddiɗe fof moftima e nder hen عن حد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان واكتبهم منا على التمام والكمال المهذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا اللهم به الخير والنجاح والزيادة والرفعة والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والشلل والخبل والطغيان آمين قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان آمين وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من أهل الديدان آمين وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات آمين وثبتنا على الصراط وثبت أقدامنا على الصراط وعلى السنة الغراء وعلى الطريقة الأحمدية التجانية وأسكننا في وسط الجنان آمين وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين وأكرمنا بلقائك يا ديان آمين استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آمين أعطنا جميع ما سألناك فيه في السر والإعلان آمين وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحمن ورحمن آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم وارفعنا بالقرآن العظيم آمين وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم آمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم زينا بزينة القرآن آمين وأكرمنا بكرامة القرآن آمين وألبسنا بخلعة القرآن آمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين وأدخلنا الجنة مع القرآن آمين وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق القرآن آمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا آمين وفي القبر مؤنسا آمين وفي القيامة شفيعا آمين وعلى الصراط نورا آمين وفي
الجنة رفيقا آمين. وبيننا وبين النار سترا وحجابا آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. آمين. وعافنا بعناية القرآن. آمين. ونجنا من النيران بكرامة القرآن. آمين. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. آمين. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. آمين. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. آمين. يا ذا الفضل والإحسان. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. بكل كلمة كرامة. آمين. بكل آية سعادة. آمين. بكل سورة سلامة. آمين. بكل جزء جزاء. آمين. وبكل حسنة وبكل نصف نعمة. آمين. وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء. آمين. اللهم ارزقنا بالألف كلفة وبالباء بركة. آمين. بالتاء توبة وبالثاء ثوابا. آمين. بالجيم جمالا وبالحاء حكمة. آمين. بالخاء خلانا وبالدال قوة. آمين. بالذال ذكاء وبالراء رحمة. آمين. بالزاي زلفة وبالسين ثناء. آمين. بالشين شفاء وبالصاد صدقا. آمين. بالضاد ضياء وبالطاء طهارة. آمين. بالضاء ظفرا وبالعين علما. آمين. وبالغين غنى وغناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا. آمين. وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام لقاء. آمين. وبالياء يسرا. آمين. اللهم ارزقنا في جميع الحوائج والامور بالياء يسرا. آمين. اللهم ارزقنا في جميع الامور والمقاصد بالياء يسرا. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صلاته اجمعين. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الى وجه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. آمين. والى ارواح اصحابه رضي الله عنهم اجمعين. آمين. والى ارواح جميع الانبياء والمرسلين. آمين. والى روح ابي الفيوضات والفتوحات مولانا ابي العباس شيخنا احمد بن محمد التجاني رضي الله عنه. آمين. والى روح والدنا شيخنا صالح صح. والى ارواح ابائه وامهاته وازواجه واولاده رحمه الله عليهم اجمعين. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه بركة ما تلوناه من هذه الختمات. آمين. لروح والدنا شيخنا صالح صح. إلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده رحمة الله عليهم أجمعين. آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه بركة ما تلوناه. آمين. لروح والدنا شيخنا صالح صح. إلى أرواح آبائه وأمهاته ومشائخه وأساتذته وأزواجه وأولاده رحمة الله عليهم أجمعين. آمين. وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة. آمين. إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء والأموات أجمعين عامة. آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. آمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها. آمين. تعلم عيوبنا فاسترها. آمين. تعلم حوائجنا فاقضها. آمين. تعلم أمراضنا فاشفها. آمين. تعلم مقاصدنا فاقضها. وتعلم أعداءنا فاكفنا إياهم وكفى بك وليا وكفى بك. آمين يا رب. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. اللهم لا تجعل هذا آخر اجتماع لنا في هذا المكان يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير. آمين. إن تيسير العسير عليك يسير. آمين. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منه. آمين. اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منه. آمين. njaafoɗen mo o woni ko e laawol ruttaade ɓennude yeeso garal makko ngal o lomtii ko mawni ko ceerno mouhamadoul madane o ari ko garal maɓɓe kamɓe fof o lomtii ko kadi ina yoni enen ne en jiimo jooɗiiɓe ɗo ɓe fof ɓe calmaniimo kamɓe fof ɓe bismimomo ko koɗo men enen fof ko jooɗiɗo ko fof wiimo bisimilla wuro ngo e julɓe ɓe fof mbiyima bisimilla nde wonno ka dari joni ko dariɗo kanko omo yiɗi rokkede laawol ɗum noon en newnanimo laawol rokka en duwawu gaccitenmo jokken golle ɗe so tawi o rokki duwawu o yeehi dokkiten micro o e Boubou Diallo en
Boubou Diallo en e wondiɓe maɓɓe koɓe poti haalde hen fof ɓe kaala hen hankanti so micro o arti ko fawate hen ko heewata ko duwade tan payen genale ɓeydoɗen timminde ko etoɗen timminde ko poɗɗen wadde toon ko garten hade waktu yonde waktu one ko nattuɗo woɗɗude bismillahi ceerno Mat ceerno wi yo en mbat fatih e salatul fatih o wi ganniyoɗen hen yo Allah timmin golle men fof yo Allah jaɓan en ziyara o wona sababu kumtal haajuji men fof o wi yo Allah rokku ceerno Ousmane cellal e balɗe juɗɗe amin yo ceernajo o ɓooy ardade ko wayni jaɓe duwaw Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Bi amin. 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 Amina. Amin. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. وبارك الدنيا بحر الآخرة. Amin. 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 انصرنا فإن خير الناصرين. Amin. واغفر لنا فإن خير الغافرين. Amin. واغفر لنا فإن خير الغافرين. Amin. وارحمنا فإن خير الراحمين. Amin. وارحمنا فإن خير الراحمين. Amin. ونجنا من الخير. Amin. وارحمنا ريحا طيبة. Amin. Amin. وارحمنا بها من الكرامة. Amin. والسلامة. Amin. عافية في الدنيا والآخرة. Amin. اللهم يسر لنا Amin. والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. Amin. إننا صاحبا في سفرنا وخليفة. Amin. إننا صاحبا في سفرنا وخليفة. Amin. إننا صاحبا في سفرنا وخليفة. Amin. 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 بهذه الجميع سيئات. Amin. لك أعلى الدرجات. Amin. 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 Amin ya hayy ya qayyum. Gatre e gueto mon ɗo hono onon haaloɓe jaapa ɗon uftude en haala koye golle gonɗen caggal ga koko heewi onon haaloɓe toon ɓe tinne uste haala ka na hawjina golle ga ɗe e alano battin ko wona bismade préfet o eɗen mbimo bisimilla makko kanko e délégation makko e Moussa Tall bisimilla makko kanko ɓe o ardi ɓe foof seerem ɓe ina bismoma onon bandiraɓe jaafo gappe yeeso seeɗa rewɓe mon ɓe ndeway mon gana faaɗi ha ɓurti hay seeɗa ɓe dañande jooɗori ga taari kiko eɓe ñaagui dowuji noon ley duwaw
Kureji men jallete mon yotti Ceerno Hamad Dia leeter ma yotti daanira rewɓe kala goor daanira feere mbondi daanira rewɓe sadofnaaɓe yottima ha joni eɗen ɗo e Boke Jalluɓe daha o sahima walla mbiyen ziar o sahima o musidɓe heeɗiyam koɓe foof Pindi TV ji no daha wonirno hanki no ziar o wonirno hanki ko uddiral juma wonno hande ñalle ziar o machallah ho hebdiniɓe fof tawtorama silkeji mbaɗama dowuji duwama hande noon en juuli tisbar affaire o nena saho mon fof kadi nen waɗa regagné to jippi joni ala ko coqueren sona directeur mo hôtel Oasis mo Bel Air woni Abdoul Malick Diallo o woni directeur o kokema wadde yiyandema koye jara édition 29e édition mo jara Ceerno Salif Sow. caggal salminago yettude Allah en jetti Allah hikka waɗi duuɓi 29 ko oɗo ziyara waɗe ko diine kala garɗo ɗo henne dañ duwaw ñagaɗo yo taw yo Allah rokku ɗum hen barke muɗum so wona weltanade bandiraɓe arɓe onon surtout onon arɓe ɗon oɗon mbaɗa médiatisé ko waɗa ɓooyi waɗede ɗo taw waɗaka médiatisé donc onon arɓe garɗon ɗo pendant 3 jours guila e uddotol juma o hay ziyara ɗon kaala yo Allah yoɓ moƴƴere o noon hilifaɓe nelɓe on ɓe ga ziyara o noon ko ziyara julɓe foof ko bokka waɗa kono waɗana ko julɓe foof kala ɗo julɗo woni jeeya e ziyara he ɗum woni ko ziyara o eɗen belti hen. Allah jarama kanko Baba Abdoul Malick Diallo on jii konngudi mo ummini faade e julɓe faade e rendo ngo donc ala ko mbatten tan sona ndewninden oɗo Baba Kono Sow mo fulɓe keftini joom Bokke teddini min no fewi kanko no adda yiyande makko e ziyara he. eyyi Moussa Niang Allah jarama cat Allah jarama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe eɗen gandi ɗe balɗe fof gonɗen ko ɗo e Bokke Jalluɓe Bokke Jalluɓe noon woni fandare gongal men ɗo ko hanki uttal juma wonno en itti juma meɗen e dow jaam yimɓe fof gari duwima kadi en dañi chance kadi ɓeygu Cheikh Oumar ari tawtorama uttal juma ngal ɗum ko weltare mawde no fewi hande noon gonɗen koye siyara Ceerno Salif Ferejo siyara Ceerno Salif way kono woni koye gasirɗe muɗum ni no gasi jeenaɓol siyara Ceerno Salif guila subaka hen wona oɗo waktu joni way kono koye dowuji wona en dañi hen weltare no fewi nde tawno bandiraɓe meɗen e musidɓe foof gari ummi banggueji foof bandiraɓe jeeri e waalo ummiɓe Ndar e ummiɓe Dakar ummiɓe Gambe e ummiɓe banggueji foof gari kawriti ɗo henne ummiɓe Rewo e ummiɓe Worgo guila ɗo ha Wajjo ha Monguel ha Ferlo kañum fof gari ummi banggueji fof gari kawriti ɗo henne min noon kalmi koye inde khalifa o hono Ceerno Abou Ceerno Salif e inde Mamadou Lamine Ceerno Salif ɓe kolliti wonde ɓe dañi weltare nde tawno siyare ne waɗanno kono meeɗani wade yimɓe gari e peewal gari e keewal yi duwama Allah ñagama jomiraɗo ko dokkowo eɗen ñaagui jomiraɗo yo jaaba ko duwa ko kadi alhamdulillah rabbil alamin min wuuro ngo guila siyare watta ɗo waɗede faade joni alhamdulillah rabbil alamin ko ɓeydata min jeeya wuuro he min jiyan ustade ko jaarugol yeeso tan yimɓe pop ino gara e banggueji fof no ummoro no gara kono noon meeɗa wade hikka ni meeɗa wade ni hewde yimɓe ɗum noon ko weltare mawde ko duwa ko hewde famɗude ɓe mbi oɓe ñaagui jomiraɗo yo jabano yimɓeɓe kala garnoɗo no addi ɗo rafi yo Allah selli rafi o kala garnoɗo adɗo caɗele yo Allah ittan ɗum caɗele ɗe kala garnoɗo adɗo ko wonko yawata e ɓandu walla way noon yo jomiraɗo adda ɗum safara sellina ɗum e dow jaam bandiraɓe foof ne jette ene juure kadi onon kadi on jettama caat ane Moussa Niang ane caat on jettama kadi e jettor mawɗo tiiɗɗo ummorade Abou Samba Diop Nguy Abou Diop ganduɗa waɗi golle ɗe ko golle mum siyare nde ko siyare muɗum wuuro ngo ko wuuro mum Abou Diop ko ɗo jeeya Abou Diop ko ɗo fij Abou Diop ko ɗo mawni Abou Diop ene mbawida ɗo jibina ɗum noon ko jettore meɗen mawɗo faade Abou Diop jettore meɗen mawɗo faade eɓe liggotto e Pindi TV waɗɓe hen juuɗe mumen wayno Daouda Dia eɗen jetti ɗum kaade jettore Harouna Dia mawniraɗo eɗen jetti ɗum kaade jettore e dendagal ɓe Abou Diop wonde e Pindi TV eɓe wonde e Pindi FM guila e Hammad Thiam en ha e Leela Diathie en ha e Amadou Moussa Niang en ha e Oulimata Dia en kamɓe foof en jettama e juurama beltanama ha e Fan Dia en kala mo en kalani ɗo henne en jejjitani ɗum kono wonde ko heƴata hen
kamɓe fof ɓe jettama ɓe juurama ɓe beltanama en mbiyama yen battinima wuuro en ɓeydi ustaki Allah jarama Allah jarama Baba Kono Sow on jii konngol mo haali faade Pindi TV ɗi ko haali fo weltiri ɓe mi kadi ɓe jii koɓe meeɗa yiide e ziare hikko manam waylo manam kadi hewde yimɓe manam kadi waɗede médiatisé ɗum fof koye Pindi TV donc ala ko mbatten sona koken Baba Abdoulaye Diallo kanko no adda konngol makko e ziare eyyi noon Allah jarama ko weltare tan tigui machallah kadi no mbiɗen ni ziare o rewi lawol machallah alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti subhanahu wa taala mbaɗo ko welande welande weldira nde Allah nokki en hawrude en kadi e nogas e jeenayyi mo ganduɗa ziare ceerno Sali Pérédio e ɗo e Bokke Jalluɓe kadi ko weltare mawde no fewi no fewi en jettiri ɗum Allah kadi hikka ni ɓe sikki mataw ɓuuri hewde yimɓe ɓuuri kadi wadde sens wadde mi tawno e Fulɓe TV ari hawri hen addi journaliste addi caméra ji mumen filmi ɗum ɗo ma won en suivre mo ganduɗa yimɓe ene jeeɓa ɗum ha aduna o firto tawa ɓiɓɓe nani ɗum noon ko yettere Allah no fewi no fewi en jettiri ɗum Allah no fewi eɗen ñaago tan ko duwa ɗo ko eko ñaaga ko yo Allah waɗen barke so barke ni en tawi yo Allah waɗen hen moƴƴere Allah jarama on jarama yo Allah sellin doole jokke golle jokki wolle tawno pular no weeli machallah kala kono waɗi hen waɗi fayida on jarama merci beaucoup ɗum noon ha joni kadi koye micro trottoir o gonɗen e ƴettude konngudi bandiraɓe walla miijoji bandiraɓe yiyande mumen faade e ziare o enen kokka Seydi Diop o wadda hen yiyande makko eyyi bandiraɓe assalamu aleykum ko Ousmane Samba Diop min ko miñum Abou Samba Diop deke noon mataw wonani kamɓe weltare mawde e hawrude Pindi TV ko uddide ko emin nana emin ɗumini kono hande kam laaɓi kadi Allah waɗi kankone koye nder Bokke o jeeya mbaɗa ñaago Allah noon jaɓɓe pelle ɗe jaɓɓe ɓe jaɓɓanno gaaɗe koye Fouta jeeyoɗon ko ga Allah haali mon fof woni koto jawi ko woni ga ko duwama noon yo Allah waɗ hen barke yo Allah waɗ hen barke sababude kanko ko neɗɗo moƴƴo yo Allah waɗ hen barke min duwima ko refti hen ko fati ziare ceerno o ziare o de ko ziare min kaldowo e ma o hay somi fuɗɗanimone mboɗo jeeya hen saabu koye galle he jeeyami Abou ceerno en ne gandi Mamma ceerno en ne gandi kala ko gollateno ɗum ko min gollata yettere Allah ha hande ko ɗon woni ɗum noon ziare nde ko ñaaga hen ko e ko duwa hen ko yo Allah waɗ hen barke onon ko ɓuuri ñaguede fof ko onon gollotoɓe ɗeɗo golle ɓe yo Allah ɓeydo ɓamtude on hen tinodiron e golle moon muñodiron e golle moon jokkodire tiiɗodire hoto kaɓodire ko woni kaɓodiral tan ko ɗum woni probléme so tawi kaɓodiral ala tan golle mo fof mba jahat tiinoɗe kala ɗo mbawɗon yaade suurodire ndewdire yo Allah waɗ hen barke yo Allah hokku en wattanimo wuuri eɗen ɓeydini ustaki ya horma Allah mi duwima noon Abou noon mi duwanima ɗum ceerno mi duwanima ɗum so yi kam hande mo welto dow ɗum yo Allah waɗje Allah jarama Seydi Diop en nani haala makko kankone ala ko mbatten sona rewidade dayiraji arɗi ɗo kañum en ari tawtorede ɗi gummi Mali ɗi gummi Mauritanie dewden dayiraji otesaji nanɗo ha heewi ndewden kamɓene ɓe gadda jende mabɓe ziare o weltare mabɓe ziare o caɗa ala ko mbatten sona rewidade bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa alayhi wa barakatuh min calmini min juurima min jetti Allah kadi min mani Mouhamadou ya rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam rendi ɗo ko fedde tawi ko Oumar Tall sosane ma won hande duuɓi ɗiɗi ha natani tati fedde darinde wondude pellital ɗoftinde sarɗiji diine l'islam kala ko yamira hen hamin eto abbade hen amin nden ni minen ɓiɓɓe wuuro ngo foof ala paltorte ko Fouta e Dakar amin jantodiri kadi e bandiraɓe men woɗɓe ha hande kadi ko min fedde wotere nde wonɓe amen e fedde Saykou Oumar ɓe ha hande kadi hemen gonde e fedde ina wiye taniraɓe Sawadi Diaji min nden ni min mbaɗi otesaji amen mawninde ñalawma o saabu timmene joom ñalawma o e saabu barke ñalawma o e martaba ñalawma o min jetti Allah kadi bandiraɓe fof notima hamin ñaago Allah en tawte oɗo saaha mbo wuuri eɗen ɓeydi en ustaki tene inchallah so hawre welede Allah hitande foof hamin eɓɓa nayi miijoji amen nayi anniyaji amen ɓayde koko fate Allah e nelaɗo muɗum ko nawrude ziyare o yeeso duwanade bandiraɓe e ɓesguji amen ɗi godduɗo e ɓadiɓe nde Allah waɗat he barke onon nototoɓe ɓen min ɓen Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere mi totta ha hande ɓiyam nani ga dental Sawadi Diaji présidence mabɓe nan ɗum assalamu aleykum ko ardi fof ko yettude Allah e nelaɗum Cheikhna Amadou Tidiane Chérif rabiyallahu taala anhu kadi ɗiɗo kalaji ɗi jiiɗon ko fedde taniraɓe Sawadi kañen mbaɗi ɗiɗo kalaji nde tawno ala komin jogui sowona Bokke Jalluɓe ala komin jiiɗi kadi sowona Bokke Jalluɓe kadi taniraɓe Sawadi ina daari darde nde gandanɗa hoorema ɓamtude wuuro ngo e kala ko fati e diine ɓamtude wuuro ngo kala ko fati e développement wuuro ngo
ina rendi e sukaɓe mumen ina rendi e mawɓe mumen wawde gollade kala ko gandanɗa hono ko e wuuro he woni mamin gollon 140 et quelques femmes ɗi gandanɗa hoorema won wonɓe hen Dakar won wonɓe hen Fouta won wonɓe hen ha caggal leydi minen foof ndendi ɗiɗo otesaji ɗi jiiɗa ko dayira momin mbaɗi mo gandanɗa hoorema kala e hitande emin ñaagui Allah wadde ko ɓuuri komin mbaɗi hikka ko inchallahu rabbina kadi ko noon min mbaɗir ko yettude Allah noon e yettude kala ko duwa e ziare yo Allah jaabonen yo Allah moƴƴinan en moƴƴinan ɓesguji meɗen ɓesgu julɓe kala fof dewo Allah jokko en ɗam ha taw kawren ɗo mo wuuri taw emin mbaɗi ko ɓuuri komin mbaɗi ko hikka ko yettude on ononne kadi arɓe tawtorede oɗo ziare kadi min beltima e moɗon no fewi kaddi beltor on dal jarama on jarama